Pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novi klip. Ljudi moji, danas ćemo igrati igricu pod imenom Kordi 2. Prostite ljudi, nije bilo dugo klipova, ali 206 subscribera. Što je za mene, idemo malo da igramo. Ajde. Hopala. Idemo ljudi da prekucamo nekoliko levela. Oh my goodness. Ja ljudi ne vidim kako igram u igricu. Fuck. Čekaj. Ne vidim fine ove kontrole. Što ih nema uopšte. Što je veliki problem. Vidite ovo ljudi. Profesionalizm. Boogie B weak point. Point. Mfg. Ja sam da preskočim ovo sranje. Šta ću drugo raditi nego preskočiti na glavu. Idemo sada vamo. Igrat ćemo nekoliko partijica. Bez intra, zato što ne mogu snimati Full HD sa introm. No, umfg. Ne vidim fino. To što nemam kontrole. Idemo. Hop, hop. Pam, pam, pam. Hopala, jej. Fuck. Znači imam ja full verziju ove igrice. Što mi se stvarno sviđa. Imam full verziju. Što znači da ćemo moći dugo igrati ovu igricu. Mislim ovu sjajnu igricu. Vidite ovo sam. Pekucanje levela. Viđam se. Kakve su ovo kontrol kad i ne vidim. Samo ovo da spojimo i eto ga. Jedan level prekucan. Idemo dalje. Mislim, achievemente neke smo dobili, što nije loše. Ajde, odigrat ćemo još jednu partiju, ili eventualno još dvije. Kao što vidite, vam profesionalno i uzbuđeno ćemo da pobjedimo odjednom. Ovu igricu ću da odigram. Mislim, pravo je lagana ljudi ova igrica. Ima teških levela, ja sam je bio prekucao pa sam je ponovo instalirao jer je nisam snimao. Mislim, ja ne volim da igram igrice, a da ih ne snimam. Ne čini ovo ljudi da sam ja igrao ovaj level. Hajde, eto, nema veze, ponovit ćemo ga. Jest, već smo radili ovaj level. Ali eto ga, nema veze. Pa ne mogu doći do ove burle. Od gole. Oh my god. Oh my goodness. Oh my god. Ovaj level je stvarno ubica, najjači level je ovaj. Ako niste znali, ima još jaki level, a ovaj mi je najjači. Brzo ga prekucam zato što je lagan. A ovog da je lagan, nego što će biti nego lagan. Idemo ufatim za... Idemo hop. Idemo ubijemo ovo stvorenje. I baš
Marš od... Mission suggest. Yay. Mission suggest. Yep. Ne? Ja, bana ben bir ne deyim odanda. Ne mutlu da mira de brin. Ovo je ne žviraju bube. Šta su već. Ovo će biti kratak klip kao što sam objavio. Kako objavio. Kad tek će izaći klip. A nismo igrali ovaj, brate. Ne! Fuck you. To. Ništa ljudi, to bi bilo to što se tiče ovoga klipa. Vidimo se u nekom sljedećem. Like, share, subscribe. Ćao ljudi. Želim se da se zahvalim i da pozdravim mog druga Tarika i Dujeta. I ćao.